Kiabana kithikiro ni bitambite nturene ya Kandebe ni wodini athwana tigania West njaya Kiremanto Mutia urorari murithi na kinyabisa wa KPR bubu bumanitie na gikuo kiawe ari kuragwa ni maitha kiri igeria ria gucokia ndithe iria cithiritwe ikiwantere cha Rwanda atori na kinyarithi ni bagwetete mututigita murithi urairutanirite kinya gukaria ndithe cha bangi tikaiwe kinya kethira nkanata yawe ni irari gutwika intheri akaribaba baugite thirikari ni ciumite bokatha kurwana wamba bubu bwa ndithia na bari na wirigiro muthiene bugakinya muthia mukiri wa mithika na kurikithia bethawainda kirema mwekuro mututigi na agite buruinye kwaria ndu mandiko yororo bwawe yonekene kimethori yawe kuringana na mwaro ino mututigi ngambe ciwita kuma ntugo ici etire ibatura githagene kuthiata na ntubatura kuthiata ibeta na bakeya lakini kuri iworo bai wite woro na thirikari tatura ringi ya bura era turite woro kuringana bura ba utwira ibara etire bai wite iria aronere ayali atungeria bauntu kuibaetete kirema ya mtu arairitanirite otetheria bangi no ntukinya kethira aratere uturo bwawe kithiata ng'ombe nkanatha yawe muchine ntheri buru no ntuchiawe tionthe itietire amaitha ntungambe ture kuiyo no mankaithire ario kiguthiata jambere no ne mutino arathanjara okay agwita michi mingi egoro baingi intiwa no ntonto baingi muno gora igithakene kiu na toichi at least manto ya kinyamuicho kana ya kathira so ikonekana no kana manto ya endelete Frederick Kiremanto Mutia aratere uturo bwawe ndingene maitha kirigeria rio chokia ng'ombe cia Meru iria ciyirwo mweri muthiru kimene kiwitwa Tasia kiraki saindi mwani isiolo saindi ingi ni Laikipia na ingo katha kindikino ntunatere askari burako kuumbika ikurendere tura askari baba ingi ontiturari na askari ungari toro na ibaro bithatu na askari bairitaniria piu ngithe atithiga irari taiti na romba gutogwa twinde turende kuthire goro tona mantu akaruri ingi twitha mantu no lakini oro ya une record ende binkuromba ni thirikari umbe kongongela utethio nkulugo no tutwa ina thigari kutosha lakini nyangangane bro kumbikana na tona ende tugagucindi nyankulugo ngambe twara joka twabindire tona ende tugo jisu kumankulugo tombo tantu nkulugo bau ilo twatikire ngambe turaithindiro wikuregia kwanja kona ngambe charatho chinga njira ibaro ikirereria nini kewe bya ng'ombe inkaitona ukulukira na unio turaichiomeria taratho ngare kwa nirathiri thathi ira tukumite akiri thathi ithano chikora abioni na rithathi imwe ya ngwatire jaketi bati msuri yethe ne arathite teka thira inya ekeya iyo kinyila jacket mubukono okibara ethira wallet damirite walletine gikorera walletine na bati msuri ntaka matete anto baingi no ntaka akamatete iwirethirwe uru kuringana na bamwe barithi na ene ng'ombe bara bathiete ng'ombe ii to ya ng'ombe kintu 4 hours turukinya anto amwe MCA wa Crispin eta wa Lemantile na reyire na antu awiritie ngare wechu be antu ba twanja kire bakuluka mbere tu antu ba ritire ngwe kuriaria bora kintu ng'ombe thate chinga barabara twabati gupitia na imuithune turarindene kwa twika batu tutena njira wita tutena njira yochoka batwanja kimbere na nyuma anto itwarire okintu 4 hours tutona kinya utethio itwaringite thimu na euro twaga utethio kinya buriku toria mbati msuri murungu atethio tomba na kuma anto au na anto turombere ota mukuru umwe tomutia au tochoka askari umwe wa NIS mwena umbere kuringwa mumero kwina askari ungi urarathirwa gituro ntikumena agitengo kiriku mwathani na tutetherie tomba kuma anto au after 1 kilometer twethire ndi tweteri mwerene twethire ndi antu bakuongeleka antu bakuya bangi saindi 40 batu ingila mbele na nyuma twachia kwa gwita
au nio ospindi wa east arambere kurathirwa atigania east maramia ya itinya mitine anjio turatha ya mitine ibaro biageria na ingo chogeria askari ba uturara bonkatho nonto ibarererie by all means kaba chinda wa inya anto baite mitine banjio turatha ba mitine mwanka batombera iyo mbate msuri turaire kuringira mwezi mwa mutunga turombere kuona andre ya Air Force nere ire ya tokwa na barabara tangi iraomba wike cibitari na retoro ya nyabangi babrari bayigwa na nyuke cibitari na bangi barari bayo itatimau ya boya ira baikia cibitari mbere nendi bolonterete kiara siasa kuma isiolo baraba kwerikana ibaithirite baitumika bonene ndingene le mantele ethirite akiwa every time rako in operation ethirite akiwa ibawe kanya bachoki ng'ombe so ntukume thirikari yeterete nonto muntu kethira nakuwa nawe kanya achokie ng'ombe chi muntu kakwa mwamba na yete ng'ombe nawe kanya achokie na ntwete thirikari ni baterie kwa muntu kanya achokia into thirikari baterie gwita gwira into nonto ariwa bawe kanya thirikari ka relax egeterera bachokia bakayukia inge bakongela endithi rira gwite ibawe kanya bachokie ng'ombe ira bachokia ri ni ira batwire kuia miaka maybe 15 ethiri kana ni bayete echo awiri kuthia atwa nonto nora wangira ambushi ura irombire kureta thina icio nthe nawiri kuthia atwa kwa bwa kumenya manto ngambira nonto nwagirie kuyira ario kanda na police netabangania njama icio nthe chawetera antu betu njirene bari na mitangambira bari bakwata antu ngambira ite antu kidogo barabara ni irimieka na mamanka irimieka na makirima ite kirime ne ati manka kija mwicho ara manyata iri na barabara wi se ditwira witagwira ng'ombe aitha cha kuia ng'ombe chika wa batu ko ya buraba kwenda nonto barabara wi tukuluka uno temi china u irete romba kwithege kathira wende na ngathirikari umba kwilela nkulugi we menya barabara ibaiku na barabara irimie witata na gutangwiriku na riwi romba reo thirikari tikaithe ndwara mwanka ng'ombe cia miru cioneke no karia bucokere ndwanda ngambira turari turi kuoya ibayo kirie cionthe ringi na bacoka acio na beta inya bakina bakiwa bakumba thirikari na baugirire masilayo na uru beta bakina kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.